L-imħabba biss tiftaħ it-triq għal paċi. Hekk sostna Papa Franġisku waqt l-Angelus quddiem eluf ta' pellegrini miġbura fi Pjazza San Pietru fil-Belt tal-Vatikan kif inkoraġġixxa lill-Kristjani sabiex ipoġġu lil Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. U insista li bħal Madonna għandna nkunu katedral tas-silenzju fejn fil-kwiet nistgħu insibu lil Alla. Papa Franġisku sostna illi ommijiet kull wieħed u waħda minna jiġibuna f'din id-dinja u sal-aħħar jibqgħu jsusu warajna jieħdu ħsiebna. Naf fil-waqt li appella illi l-imħabba qatt ma hi waħda li tissoffoka imma li tħalli lil dak li jkun fil-libertà illi jikber. Ci mettono al mondo e poi continuano a seguirci, tante volte inosservate, perché noi possiamo crescere. Ricordiamoci questo, l'amore non soffoca mai, l'amore fa spazio all'altro, l'amore ci fa crescere. Fratelli e sorelle, all'inizio del nuovo anno guardiamo a Maria e con il cuore grato pensiamo e guardiamo anche alle madri per imparare quell'amore che si coltiva soprattutto nel silenzio. Papa Franġisku appella għad-dinjità u r-rispett li għandna nuru lil xulxin bil-għan li tifjorixxi l-libertà u tinqata' l-vjolenza filwaqt li insista l-paċi fost is-soċjetajiet. Finalment, huwa talab sabiex Marija Alla tajn lil kulħadd jikber fl-imħabba li tagħti l-ħajja lil ħaddieħor u mhux il-qerda ta' popli. Tant Papa Franġisku insista li qed isegwi bir-reqqa dak li qed jiġri f'Nikaragwa fejn iqsfijiet u qassisin spiċċaw miċħuda mill-libertà kif tal-inqas 14 il-qassis u isqof flimkien ma' żewġ seminaristi ġew arrestati akkużati li xerdu aħbarijiet folots kontra il-gvern u l-insultaw l-awtoritajiet. U appella għall-għaqda dialogu u talb għas-sena li għandna qudiemna partikolarment fid-dawl tal-gwerer li hemm fl-Ukrajina u l-Vant Nofsani. Per favore, non dimentichiamo l'Ucraina, la Palestina, Israele, che sono in guerra. Preghiamo affinché avvenga la pace, tutti insieme. Francesco Catania, Net News.